usukhathazeke kakhulu-ke umphakathi njengoba sewusibhalela kanje manje ngalolu daba esithi asililandele lwamaqanda atholakala emfuleni uthukela emakhwazini. Kunamaqanda nje amaningi kakhulu kulomfula emakhwazini okungaqondakala ukuthi angawani. Abanye bacabanga ugonqo wama-rituals, abanye bacabanga ngesakwazi ukuthi sikuchaze la kunina ababukeli okuyimvelo sinasiqiniseko sawo. Kodwa-ke na insizwa-ke ethe izosibonisa ukuthi angakuphi iyasilayela nayi-ke iyavala elawini manje niyosikhombisa lapho amaqanda atholakala khona ey'mambeni. Yiyo-ke le indawo ebizwa ngokuthiwa kusey'mambeni. Asazi-ke thina kwaze kwathiwa kusey'mambeni kwakwenze njani. Kusezolisha-ke kule ndawo-ke nangiya umnumzane wethu lo uyosikhombisa esidlekeni salapho athi ubone khona amaqanda. Noma-ke singakhululekile ngoba le ndawo siyayazi ukuthi inegemegeme ekhona esinokuzizwa. Abanye bayayisaba nje indalo. Kodwa-ke sithi thina ngoba ikhamera yethu izokwazi ukuthi izumela ngaphesheya siwadonse lamaqanda sibone ukuthi ngabe angqondoni. Le ndawo-ke iminyene kunzima ukuhamba kuyo sisondela isilayela le ndoda sifuna ukubona kahle ukuthi hlobo luni lamaqanda hleze kunina ababukeli nizokwazi ukuthi nisichazele ngalamaqanda lawa nanokuthi kungani etholakala emakhwazini. Ngabe mhlambe kukhona yini okwenziwa izangoma zendawo noma yinyanga noma yithwalo ngoba maningi amaqanda othukela kulezi insuku. Bakhala abantu mabeyodweba bayawafica amaqanda nalapha kwezinye zezindawo bese beshenqa. Nanka-ke sesifike kuwo-ke siyawabhekisisa sigudenyana ikhamera iyadonsa bheke ukuthi uhlobo luni asiliqondi-ke nathi. Sethemba ukuthi nina abalaleli la ku-comment section nizokwazi ukusichazela ngalamaqanda atholakala emanzini angawani siqonde.